uthi Prophet November kanobona umfundisi into ayenzayo ngapha jonga into endiyenza ngapha yenye ayingiya ngapha nganeno yenye so thuki yeah mna ndithi ngumfundisi wesharp nose abarurisi bamorana namadodana sose fundisi wama 2000 wama 2000 lamanini ubetha kuthiwa into ngalesijafu zangoku anzazi nozazi but ikhona le iphuma kanje uba unayibona uzayibona njengoba ndiyibetha ngakona jonga akafika ngugalelekile uDr November phakathi endawo doctor yes my pastor ufikile ndikhona hayi ndikubonile ndikhona ndimlo mntakwethu and xa ufikile kuyavaka yeah no ndikhona undamkela kamnandi hey kiratile phina ha ke tshwara basadi ba batho ke la hole le basadi ba batho and ha ke sa ithipota ya bula mhlobo wethu ya okomle ndinocinga uba ndiphaya ngelinye ixesha kanti ndilapha ya dithenga remona he Motheo FM ntserele mona re so fihle hore nyane re tlo tla re gagata le ntate November o itse ke le jwetse fela re tsatsing la kajeno haibe le la lwana la tshwarana kore la etsa mehlolo ena kaofela le tsebe hore kore ya ba le ya gutla hape le dula mo re tlo bua jwale sheba tsatsing le tsuzungena e robedi ka mora hore ya borobong re tlo bua re tlo fa Dr November o tlotla a o jwetsa a bua le wena o sa se kajeno doctor o tseneng go doctor dikona wa sekhaya ke teng mamedi dumelang hle ke dumedisa ho hle mo le mametse le hona teng le dumedisa ke nna wa ka mehla ya ke nna ke tsawa le wa sekhaya ba bomba mitsa mkhaya nna go wa sekhaya kwa lape ke nna ke mitsa wa sekhaya ile ngore kwa lape ngwana mamedi wa karata dumelang re tlo bua ka netizo la ka sa tshelo mamedi wa karata nqephela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live mo mamedi ona le ona le batho fake ma page ya ka man o sona le ba e fake le ba e hekile mamedi wa karata lempe di tlhokomele please ka netempe le tlhokomele ba bang abanye ba tseli malinga ba bang ba kopa di donation ka nna se re tseba ha ba fake fela ba batla tšhelete ha ona yo kaneti but ke neno hentate sethetha ngato re bua ka ya right bosimba ka jeno he momamedi wa ka ya rate hantaba engwe fela e re tlotlang re bua ka yona tlo bua le wena momamedi taba e reng hona le nako ya hore hona le o tla fumana le couple o tla fumana hore e lwane ya lwana ya ske utlwana ba ke nako e telele doctor kore ya lwana utlwa ntwa engata kore ba jwetsana ba bile ba otlana le otlana ka nako nngwe dilemo di 10 fela ba ntse ba dula mmoho ba itsa lentsulane le reng ntwa ke ya madula mmoho ba qabana ba be ba utlwane e qetellong ya ditaba but o bo fumana hore di ntse di le teng dintho tsane ntse di ropoa ka nako ye nngwe di gutla di fihla di ba qabanya hape le ha ba re ba lokisitse dintho ka mora lemo tse ngata jwalo ena e re batho bana ba ntse ba ratana but ntho e teng ena e ba etsang hore ba se ba le khotso ka lapeng ke yona re tlo buang ka yona tsatsing la ka jena re utlwa hore na ha ile hantle doctor hore na o tlatla a eletsa ka hore ntabeng tse jwalo o tlatla a bua ka hore ntabeng tse jwalo hobane re tshwere mathata re tshwere mathata mokhae ke na le ka pele ke tseba go fumana hore ya o tlana ka di face ya o tlana ebe e phone le malapeng lapa letle ha ba qeta ho tla ba re ba tlo bua le bona pele ba fihla ba founetswa ke re fela pele ba fihla family founetse ba ntse ba le tseleng ba ya tla nako e ba fihlang ba kena ka tung batho ba bitsana bo baby mara ba founile ba lla ba lwanne ba otlane ka di face ke ntwa mehla ena ka le re reng tabeng tse ntate November no what's ba go jetse wena wa sekhaya I'm going to be very honest nkile ka bua ntwana ka tsatsi le mamedi wa karata nkareng ya pele we need to understand the purpose ya lenyalo la rona ke eng yes as much re nyalane but what is the purpose re nyalane for eng wena mamedi wa karata ona le timane ya moekelesi if I'm not mistaken mo babele ereng ba babedi ba feta ya le mong kore ka mantso mang better one I mean two are better than one if I get right yeah two
are better than one when I'm a now because about hoba easy it's like lotula right labor easy halina left I let our easy body in your mood. Now, let's all right halina left it or easy. So I think one of the things here Shapang was a kaya into our film, but to understand the people's own yalanaki. And I think Rinyalana Kurfela recopane reto frustrated. I think that is the main thing about recopane just auto frustrate and fumanore ubu pilomaka kapakuti sebo pilomaka bahao net reto frustrated. Recopane mar harkata hokopana. What next? There is nothing. I will not let there is nothing. And I think one of the things is about Kopana. Then how to bersina plan kalenyalo la ron bersina di total batang achieve the goal. You know why he chose Wasika? Because you must remember if nerenali di total remakang di achieve kalenyalo la rona nereto realize nereto hono o bona dinto tersinyetsa nako. I don't know whether I keep into it sense. If nerenali dinto renali di goal kalenyalo la rona renali di plan kalenyalo la rona renali dinto tse re batlang achieve ka lenyalo la rona, then I think ne re tlo gona go realize lo bona dinto tse re senyetsang nako, because one of the thing e dangerous wa se ka ikuti batho ba tsebore dintwa ke tshenyo ya nako ha iqetile dintwa di createile poverty ngata, because dintwa di create a stagnation ba malapa mangata a eme, there is no progress, ha o tswelle ha ona next because of dintwa tse tshwanang. And the reason why batho ba focus ba sa mind to hulwana non-stop, ba sa mind to ho kwatelana go rutholo ra o buisana ntlunyena for 3 days beke kaofela ho kwatelana, because one thing cause plan kolumchat hauna the plans go tayiko and ibile la lisa qoqi there is nothing you can qoqa because little qoqing because alina the plan alina abantu abana plan ke mitshato kore le ha re kopane fela kore mohlang re tlolukisa dintho se re kgathetse because re tlirwana ho tla le yeah ha re sana matla o ya pele because it's you're 150 right what's a because ntweki thutileng yona ya dinto tse ngata tse sa feleng di drainer motho emotionally, di drainer motho mentally, di drainer motho physically. That is why you are 150 hours but ba bangata ba lwaneng ba qetelletse le ha ba se ba batla go move on ka bophelo ba bona o thola ra ba sa gona ha ba sa gona go move on ka bobedi ba bona ka bophelo ba bona, because dintwa tsa bona di drainile energy ya bona, because dintwa di drain energy mentally, spiritually, physically, emotionally. Imfazo za drain impilo ya motho di draina bophelo ba motho ka tseletso sang mo mamedi nna ke tswa teng re lwane. I remember in my first marriage years. I think from recent really girlfriend and boyfriend in my first marriage, I be still analysis. Nerulona physical fight. Ruakana. Eli in about di ba how lo na ba how ba tswat. Familia how lo na aba kopal ba etsa family planning. Le mo mamedi ke mkomboti ke sebetsi ke sichu that not my first wife Relwan, that lady can testify. Relwan to an extent e worth Relwan santse re jola ratlo lwana re santse re raba ranyalana re ntse re lwana e worth ra phuluso rata makereke ntate mbuti slingile re lwana ha re qetile re ntse re lwana ra ba mamuruti le mamuruti ba ne ba lwana physical fight mkhaya ke rata moda ntwa ka le mosadi wa ka wa pele mo mamedi ne re lwana. And then re lwana mhlomong se tswa ka sa terta fhlela ka bo 9 like kana go re lwana ke batswadi ba ba
mqombothi he kopana le re tlo buisana re lwana until bo 4 o'clock ene ka bo 5 ka bo 4 ha re kwala ndo ya rona o ska nana re kwala because re thotse solution no ke ta bore wa tla ke mamele wena ya phosa ya phosa e bila ha re tlwela ka bo 4 ke ha re tlwela yo batla ko mamele lwena batla ke mamele wena na tlo go tsetsa nteng ka bola ha re tlotile re a tswa re kerekeng then before re kerekeng ke ntwa e nngwe hape go rwa kwa ne bile taba hore ke tla bona ke tswa kerekeng ka bona ke tswa I'm going to tell you something about this whole thing. Now re tlo ya kerekeng ke fihle ke kerekeng mane mo mamelo ka rateng ke le batho ke ba rere the same people ba ke ba reretseng ka mora kereke ba tshwantse ba tlo re khamme yes the same people ba ke ba reretseng ba shebile ba bona re kwatelane then re qetile and then after late afternoon ba tla bo mema diphulo bontate ngeno bo mema loke bontate loke ka ofela ba tla ka ba tlo gamela ntwa yaka le mosadi wa ka because ntse tswela pele but let me tell you something, the painful part about that thing na ne ke na le this thing ya hore ke batla ke le 40 years be ke na le ntwa ka be ke na le chelete be ke na le business. That was my plan. But do you know that for 40 years le ba feta ka 45 close to 50 years ke sina nix and that time na le mosadi my first ex-wife nentse dula Freedom Square bophelo ba staka the only thing you really right go a 7 room e really right then raking ya dibatanyana mo right and raking ya bo metsi ka tung. That was the only thing go tloa mo ya ba bophelo bo emi tsi mo mamedi ke qadile ho ba le breakthrough nna le phunyeletso di chelete ndi ntontsohle ka moraro ke etswe ke tsamaye ke lo dula Velgahof ke be ke dula ka ra one room A1 ke dula ke le mong and then I qeta dula ka ra one room here then be ke ja di conflicts ne ke ja di conflicts ka le bese fela only because next na stove next na next now but breakthrough ke le ka ba le yona ile ya tsosa breakthrough e ke bileng le yona after that and not because of ke arwanile no because of ha ke sana motho ya tlwana le yena now ke focused ditorong tsaka because aksana motho e re nna le na re distractana because one of the thing e dangerous ka dinto tsa rona tsa manyalo le ka di relationship it is because di tlisa distraction. Number 2 di loses about the focus sabon. That is why there is no family e tswelang mo mamedi 100% e le re ba ludula ba lwana ha e kgonahale like about the but the pace like about little ake but the pace ya little ake nka no itlo very slow and that is why mo mamedi dintwa di tshwanetse hore le ditlele solution ke tlo bua ntho nngwe ha ntse re tswela pele e ntshosang o ka ta bua ntho nngwe na jwale tsena doctor ore ha o qeta wa atle ha se hore ke yena ya na etsa hore o ska atle no obane ona le ntwe na kana go tla utlwa la re rera mona ntse re no ine le lota ha qeta o tloa ya ba ke atle no ntho le babedi ke lona ba sitisitseng ka tlo ya lona because le babedi le shebane le ntho e leng hore e ya le sukudisa ha le khone o itlosa le babedi and ha ona ya ikutlwang o itlosa nkaya le go jwetsa ba sekai because you are not doing it's very powerful because do you know that there are people ba sa khone o atla still ba ntse ba le one emu divorces o separatile le motho but there is no progress maphelong ai because ba bang ba batho ba distract ka bo bona na o thole ra o sa lwana le partner ya o le arwane le partner ya but now bothata ke wena jwale when only one so you are fighting le bophelo hona le batho ba destroying ke dikelelo tsa bona o fumane le motho hlale yetwa nje o nahana dintho tse bohloko o nahana dintho tse o nahana dintho tse affectang bophelo ba so ka mantswe mang success ya motho e determine to ke runa the efforts on tse re di phutang now ka bo madimabe
ya yetsana momamedi taba hore o arwane le mosadi kapa arwane le monna but still bo sa tswelle o thole hore now you are kwena name ya bophelo bao mehopolo ya hao, your thoughts, the way we are sending to the diqeto tsa hao. So come on, I'm not lying ha kere ha se hore ne ke sa tswelle because of my ex-wife, no. It's just that nna le yena ne re sa tswelle ka baka la hore ne re focus ntweng e seng bophelo bo re tshwantse re bo build nna le yena. Ka mantswe mang jwale ha sa le mong a se a sa tle jwale o lwanne o ntse re wena o lwanne ntwa e molemo atho o lwanne wa lwana ha o qeta o lwana ya ba wa tswa ha o qeta o ba mong jwale o so kgathetse ke ho lwana jwale ha o sa khona ya pele o so lwana le ntwa ya no ntso e lwana empa o tsube ka hare ho yona Peter o so lwana le ntwa o no ntso o lwana le ntwa ya no lwana le yona empa o di siko ka hara yona jwale hobane motho ya no lwana le ena ha sa le o tsamaile le ha o ka ba re batla ho fumana motho jwale ha o sa mo fumana because o ntso tlo mo lwantshetsa ntwa ya no ntso e lwana. So momamedi wa karata, that is why batho ba tshwantse ma understand hore number 1 lenyalo ke eng, what o phepho ya lona ka lenyalo ke eng. Ke la ka nyala for the second time, batho ba tseba ka nyala for the second time. Ha ke nyala for the second time, momamedi wa karata a ke so bone bothata bo jwang ka level 5 nna ka lockdown high ala ya hopola ne ke le teng ke ja dijo di hele nganyano la hao level 5 momamedi wa karata I was doing well. Do you know that ka level 5 momamedi wa karata ke tlo bontsha something or dinto di dangerous jwang ka level 5 momamedi ha hona motho ya neng a sebetsa jole ka nna ke le mong ke ne ke dula ne ke kena radio nya Gauteng 4 days ke kena ka Mantaha ka 9 until 10 ke kena ka la bobedi la 9 to 10 until Thursday ke kena 4 days ke le mona Bloemfontein ne ke kena Motheo FM ke kena radio Motheo FM ne ke kena di Sunday I was alone that ke dula ke duane ne so ga ke nyana for the second time kana ko yo ndate ne ke sebetsa man ndate ke sebeditse hore ka level 3 ka level 4 level 3 ndate mo dimila bless account ka chinchang yani everything ne ke le one ka nyala itsa qata o nyala ha tla motho phelo mbaka hey ralwa amedi ralwa ntai molema itsa ke re papa ke se ke dutse restauranteng ke sena tšhelete ya go patala phili pele ke nyana ke lokise ntlo e kgolo Johannesburg ena le mekato e mmedi a qetile ka change everything ya ntlo eo ha qetile ka ke ne ke patala staff saka ke etsa everything momamedi nna ka level 5 momamedi le evening ka le bolela hore ne ke tswa you will be shocked but itse qeta o nyala momamedi ke phumane the same person ya neng a le focused mosebetsing focused nthontse tlisang income momamedi ke dropa ha qetile ke phumana ke dutse restauranteng yengwe ka tsatsile itse ke re ke a patala wena wa se khaya waka khati ya bua sgowa ya bua sufficient sane se thatha jalo ke batla o tla nthunya wena mamelo ka rata ka mora divorce ya ka bobedi that's when again ho bile le progress no ho bile le change again ka bona hape se ke gona because I remember ka tsatsile mphomotseng a mfounela ele Saturday bosiu crying ke before ke divorce for the second time mphomotseng crying that and phone le call ele Saturday bosiu ke ne ke la le branch Johannesburg mphomotseng Allah ke batla go tlataba ya distraction hore momamedi if ha re hlokomele we are going to distract ourselves and lona batho ba ka ramanyalo ba ntse ba ratana I so wish ha re qeta go rana show yena today le ba ka ra di relationship I so wish hore le lokise dintho tsa lona ene ke tlo le jwetsa step sa o lokisa dintho gato le tshwantse link ke if now ke batla go tla ntshwenyena wena wa se khaya waka mphomotseng called me it was on Saturday ke ditse ka ra ka mora a re ntate Moruti we used to plan the tshebeletso tsa rona we used to plan or ke maya yang Gauteng we used to plan or Sunday o tloetsala we used to plan this time since unyetse there is no plan
there is nothing mo mabilo ka rata ile ha sex le ke focus it's next mpo mo tsenga lanta te mrutu o nkile kere ke o ineile o ibile mahetleng aka and nna ha ke a bitso ko ena e bitso John Victorious 5 minutes ngate kana go tsempotse ke tsang ke focus the frustration in tsena tsa ka tlung tsa lenyalo mmamedi now but ke batla tla ho wena mo mamedi wa karata hore we need to be careful wa sekha ukuthi dintwa tsena tse ding ke strategy sa Satan to ho tlisa delay ho tlisa stagnation ho tlisa poverty maphelong a rona because there is no way le ka tswela mo mamedi wa karata le lwana le sa dule fatshe le sa arrange le sa plan there is no way akuku Doctor ngopotsa ntho engwe tseba ha gona o ngopotsa ntho engwe tjena o ntona ntse re bua ka yona ena e re buang ka yona o fumane hore re lwana re dutse jwale ha re a rwana fela re dutse jwalo ka re dutse fela but there's no family hona le lenyalo mare family ha iyo there is marriage without family. That is why you are reducing because we are no longer a family, we are just married. We don't mind to run a business without profit. Yeah. Okay. That is the only thing. Running a business without profit. But we want to run the same business. That is why Ronaldo Batubajor, Barakara Minyalo. Yes, Ntoy is very powerful. Una Lilinyalo, but there is no female. And Pepos Linyalo, Kiubali, female. This is very powerful. But the problem, Kiurfella, we don't mind to run a business without profit. Or run a linyalo, but there is no more linyalo. The problem here was like good sing about the banakataleli because gainer, profit. We don't want to see the results this year at least in Alamanaka, Kapalamusadaka achieve 1, 2, 3. Achieve. That is why today there is no progress. Next it is because we don't mind to run a business without profit. That's all. And many problems, we create them ourselves. Yeah. See, as news ourselves. I know. As is lungis. No. What did it? Lungis. See, alwa. Kasi kobukulwa. As is lungis. As is lungisi. Siem kamelelweni. As is lungisanga. Ite ibekele la ka ribawa se kayozwa ite ibekele la ngaki because izale ndifuna utsho njalo ite izale because you know I was saying that actually radio ngwe lesotho ke you know problem engwe mo mamedi once le sa ihuli iyatswala Momamedi, the problem is if we don't deal with the problem, ready to overcome the Atswala Momamedi. It's a little one and Tailum, Halere Papa Momamedi Karata, say Liluane la Dintozenga that they will listen to being really well if you John was on it. In any one. But yeah, because people they don't know if you don't deal the problem is the Atswala Momamedi Karata. Because today you don't hope it's 4 years back. Yes. After 20 years back. Said 17. We're not going to just for a Nike cheetah. Only be to an own cheating. Only be on Caddy Pay. If you don't know, I'm ready. Yeah. Now, here's the problem. Until number one, we understand Rebato Itankam, Linyalo La Runa, Rebato Achieva Ingalon. Rebato Itang. Number two, why could Isabo Pilombaka as a partner yak? Why could Isabo Pilombaka? Kibaka react I Kalinyalo Rebato Achieva in. And if we can have the Toten Karadikalo, then Reto realize our mar, Sernali Dintotersa, Ser Brigisten, Emisembo Pilobaro, Reto Bonomar, now we are stuck to now. And now, if Ratana and Rebato Achieva Dintoten, we need to sit down and deal with Dintoten. But here's the problem when was a kai. The biggest problem happens in Fazwin. I mean, Malapeng Haulano.
hona le motho ena ya bitswang wa boraro ke ba bona batho bana ba bang ba rona le tsotsi ena ya motho ene motho eno o teng wa tso bitso mang ke pride ya bante pride e entse hore batho ba lwane ha ba qetile ba hloleha go solve the problem tsa bona because pride doesn't allow people to solve their problem. Next. The reason why dintwa tse ding di dreka e ba telele, it is because of pride. You know, the danger ya pride ke bone in my first marriage and the second marriage. I'm going to tell you say pride is jwang. Pride gona le separator. Lentse le ratana, mara pride be le separator. Now ile separator la hore ile trainer hore le khele arohane lentse le ratana. How are you? Hey. A very good coach. Coach, a very good coach. Ili train hore o tryele to live alone strategically. O tryela ho phela o le mong because iqala kancinci lento le alwana ha qetile le yakwatela. And then o qetelle ore ke a morata mara ke khona o phela le ya ke khona o phela le before I fihla mon iqala mo re alwana ha re qetile o qetela o lwana re yakwatela ne re yakwatela bo letsatsi ha re buisana and then emu ba iplela le nna ke tlomuisa and then ebetla and pride in a the element mos in a bo cousin in a bo mtswala in a bo ke mo first space ke bo mtswala bo mtswalanyana ba bohlalenya and o bohlalenya ore go first space hantle ore e re khawanele e re ke motlwaetse o phela ali one e re ke motlwaetse o phela ali one so re a qabana and then serena le 2 days re sa buisana ka mora 2 days 3 days kwana re qalang re buisana neng hape re to qabana re nke beke re sa buisana and then neng re buisana neng re nke khwedi now engwe neng re nke bo 3 months re sa buisana and ha re sa buisana jwalo emong le emong jwalo qala aba independent wa ikemela emong le emong qala a rila ya ho lena ho yena ha sa rila ya partner nya o tloela o ba mong 2 re qala re sa hlole re bapala di role pride ka tsokena and then se re kwatela na bo 5 months bo selemo re qala jole re etsa e molemo ha sa bapala di role tsa emo ba tshwanela go serviceana ka dikamore ha ba sa yetsa and then ha le sa emo ha iba ke mme ha sa pheya ha sa aina ndatelo tlo iketsetsa le yena now pride ile trainer ho phela de into re bitswang individual life lentse le babedi but ntele phela le samaro le tloela ho phela together ibe ke rata mona ha le qetile ho be le angalang ne angale emo before ingala lo fumane se nna le bo 6 months 7 months ha le sa service ana ka kamoring ha le sa etsa nix le phela together mara ha le sa botsana bo nix lona le show fela hore ke batla montsha hore ke maholo ke batla montsha hore o tla ipeha uza utandithethisa. Kukwingometi, your body is here with me, but your mind is on the other side. You are not there. Natabana, Rahukara Buisa, Benzera Sabuisa. It doesn't mean Arbuisa or Lukistedin. Retain, Fela Kelelo. It means Harry. Come on, Emung Hayo, that Lemung Harry. Yo. Now, Gerata, Obana Bangalang, Emung about the telephone, let me move out. Kilopila Kiliwa. Now, Mumamidu Karata, Ebe West. And the Mutena ya move on out to Mumamidu Karata, Unzarata Yani, Leon Unzarat. But pride. Ibere leskela at melana leskela sola lezan that is why when I'm going but baba ngata balahlaning ba ile ba I prepare and tlo butsetse into me yetso akeng batho ba itsebi runthong ke etsa hore ke ske satani e etsa hore ke ske ka hlola ke bona bohlokwa ba hao bophelong baka le nna ska hlola bona bohlokwa baka re ntse re tsoka re divorce o tlo mohla re tlo divorceang mohla re divorceang gale re divorced khale mara ntho mohloko e be ba yena he wona Dr. November e mohloko e be ba yena
le ha se re divorce hara divorce na because re sa ratana. That is a painful part. Mar because of that le hanga ba ka lo fumana mamma motla re kopana mollo wa tuka ntate ke tseba 150% ona le batho ba tla ngwana motho a reng ka moruti ke ba honest. I still love my husband. I still love my wife. Because you know pride is only transport. Hell, mo mama ko re kila bona kala me flight. Mare bisi ya how fika o R Tambo e be lenda. O bo tshwanela o theoa. Ntwane ne le comfortable o bo tshwanela a rwana le yona. Pride ke transport, a very comfort transport. E o ntshang ha monate ka ra lenyalo ka pa relationship. Ha e qeta ho ntsha yona le a tlamea hore le arwana yona. O kila o tlo arwana le pride qetile ka we e o transportile o tlosa lenyalo o tlosa motho yo mo ratang e o transportile o tlosa motho yo o no batla o phela le e bo transport e fihla o theola somewhere e qetile be re le etola ka lona le fella mona. You never had a purpose of marriage. Aye. But something else had the purpose of taking you out. Ya e tla o bontsha hore yona ena le purpose ya o ntsha ntho mo sa purpose ya di. Now mo tla re what's a kaya le Dr. November jalo re qala ka to fix all the ntho tsa mo mamedi a ka rata but ba santse ba le together ya pele ene ka re le ka kwenya pride ya Hey. and I know somebody tla Ya baba. ndate moruti but it's difficult to approach to go to somebody yo tseba hore ha o kgathana ke a tseba ntho yo. Number 2, it's difficult. I know it's not difficult, it's painful when o tshwanela o lata motho o fihla hore ke kopa re lokise wena o tseba hore you are not wrong mo mamedi wa karata a ya on divanka ha ona ntho bohloko jwalo ka yena but mo mamedi I will say to you wena motho ya mamedi e etse mo mamedi ke a tseba hore ha ona ntho bohloko jwalo ka yena wa tseba when you trying to an approach motho ya robileng pelo ha ona ntho bohloko jwalo ka yena. That is why ha re ke ra kena hanyane Bible. That is why when Joseph a tshwanela ho tlo tshwarela bana babo o ile a ntshetsa batho ka ntle a ntshetsa ka ntle. Yeah. The man cried Allah because it was not a simple thing to forgive the enemies high or now a qetile tsa tlo tshwanela o phela le tsona mo mamedi Allah Joseph but qeteleng ya qetelo a tshwanela re a etse ntho. I will say mo mamedi ka ratang ke a tseba e bohloko ba bang ba lona because you ha wa etsa letho mo mamedi hore ebe lenyalo le na le fihle mona mo lendeng ba bang ha le etsa metho hore relationship ena ibe e fihle mona but mo mamedi o ka ikwenya ha bohloko pride down and then o bogutlela back to your partner le buisana o qeke o lokise ntwena e fete mo mamedi. You know why? Because the problem kena go re fela hona le manyalo important. It's just that mo mamedi kana go yo re lwanang ka ramanyalo le ka relationship Satan o re tima o bona monye ka wa o bona lenyalo la rona re le important lo kae Hona le movie ke lenga e shebella bona doctor hai amane le lenyalo empa ke a batho banana a ke re tsa bona di fiction motho o phetse dile botsa ngata tsa thousands of years now ha e hlaha ere motho yeo ha bone molemo wa dilemo tsa di phitseng o pholusitse motho ya le mong motho ena ka mora generation tse pedi a pholosa batho ba 300 ka mora 300 a pholosa e mong hape e o yena ka mora le mo tse 500 a fihla a pholosa what was going to destroy lefatshe. It means kana go yengwe lenyalo lena na la hao the way le bohlokwa ka ting ne le kana la etsa hore ho be le manyalo a 50 a mang ho ja wa ska dumela pride hore e fihle ho wena jwale ka baka la yona fela re fituwe ke dikuku tsa manyalo a 50 batho ha ba sa bona bohlokwa ba manyalo ene batho jwalo batho ndaka batho jwalo batho ba tla bolela ska mplela ka lenyalo
Now, what's a if people they can understand, Mama Mary, I want to look at the Intatamanya. Number one, I think the senator Rebecca. But Kebatar Kalamon, Yapili Mama Mary, we need to check for the operator. Can I keep on to like a little sort? Can I two side, a positive side and a negative side? Mama Mary Yapil. When battle looks at the yellow now, couple battle looks at pillow power in yellow bad relationship. It to them who operate a side, a positive mind, a positive sight. It's an moto only kelelo moto divided in a positive side and the negative side. Now the problem here, most of the time was a kai. But baka ramanyalo re allow the problem is aruna. Hore dibe di eteletse di re pushetsa tabeng ya rana manyalo aruna ka negative side. Now when you are negative Mumamedi, there is nothing Mumamedi karata yo tlo ibonang e good ka lenyalo lao. There is nothing e good yo tlo ibonang ka partner lao. That is why today but babamba regret because when uno lwana le partner lao you allowed the intwatsen or the kweteletseng the creator they are ube negative for lenyalo lao ube negative for partner lao. But the reality of the truth Mumamedi baba o tlo thola this person only negative ka linyalo lena lo le negative ka lona kapa di kamano tsena tso le negative ka tsona ba bang ba lona you know if uno ka sheba hantle ka a sober mind wa sheba ka a positive mind Mumamedi ka ratang uno tlo change qeto and uno tlo le lwanela linyalo lena kapa relationship yena kapa kamano tsena tsa o tla kena emon Dr. Ore Mumamedi Novi o bua nnete rona re dula fela ha hona puo next kidi mumu ho bata bututu kidi mumu wa bata ho bututu ka tlo tutsuitse tu ha ona buang le mo mathata le dithata ha ba fe di nomoro 069 846 5476 aboretse tse fela mkhafazo o etse WhatsApp fela 069 846 WhatsApp 5476 dibitse hantle ngwana ntata ha o so mathile tse 069 846 5476 069 846 5476 ke mo re fumanang teng WhatsApp mane ha o batla hore letsetsa he o ka nna re fela 071 394 9560 071 394 9560 o buele Dr. November hona jwale tjenana utlwe hore na wena bothata ba o bobe mona o ska nna bopoto o bobe mona thuso ya o e teng hona mona dikeletso di teng hana mona hobane ke ne mongwe a re di mumu ha re bui una linto e motho sa tsala ngwe bua as a pastor e ha ke nana mamedi wa bu Mumamedi ha re founele WhatsApp mona re etsa fela molaetsa ha re founele re etsa molaetsa fela o tlama o etse molaetsa wa WhatsApp o ske wa e founela ha o founela nomorong ena 071 394 9560 071 394 9560 ke yona phone e leng hore ra iletsetsa eno e mong ke nana Dr. Ore even in Dr. Novi, if you are in a relationship with someone who doesn't want to grow up at all and she likes grooving a lot, what do I have to do? Ki anonymous. Pause. No, I pause. O ka se ke ngwana then bo batla hore ngwana eno a hole a fihla wena marumola tile strato man o batla fihla o monga ile ngwana strato man then o bo batla tlo hola a tlo hodiswa kwena no it's impossible o jwalo a pause eno ka se mo feto o molatile because number one it's on to be o tsibile are the lady the person doesn't want to grow up agree with you a ke tsebe ke mona ka ba ke moshimane
there is no way o ka mo hodisang a o tsimo hodisa ngwana nako ya hae yatla ngwana nako ya ya hore a hole yatla but wena kwena ipola yang ka hore nke ngwana o bona o rata groove ha o qetile bo motlisa bo batla mo etsa ntate ka pa batla mo etsa mosadi but mo no re this person ntsa groove o rata grooving mama me impossible koloi ha isina mariki locationing ha o re ka ha ona hore ka brika drop on the brick center if motasa tse bo itshwara ha le one ke nyetla me etsa hore go itshwara ha ile mosadi ka ba le mona it's impossible. Alright, a re utlwe mong ke ena gona jwale ka mona o reng Dr. November ntho e buang ke nnete ya pride ya rena le yona ke fumane the decree of divorce ka Friday, but it was the worst day of my life ka le gona ke realizang hore ha ile hantle ntse ke rata monna ka re loketse gore re lokise ditaba nino go nse ka tlong le bana ke sada ke le mong ke nnete bonnete ke thaile hore ke phone le ke gore re dule fatshe a sa tswile ya ba ha batle go bua le nna ba the next but he ke pele hantle ntate wa ka o so etsaetse ke bua le yena one of the thing when I was again ke ho alawa tlokujetse wa bona motho a qeta o raua bolong ka pa qeta o le mala ba mo potlekela ka o beya ice nyane ne ba mo beya di ice ne you know why ba mo potlekela mo beya di ice ba stopa ho ruwa hoske wa motho ska ba ruwa mo mamedi into ya sebetha ka ninja when ntwetsa ala ha re attendi kana go yong example o tla thola rena le wena re alwana ne then pride being inga over ibe ihula then ha se ho fihlile na go re jole be re alwana jole re arwana e mo ibilona ba tla mo lokisa o bothola se late lo mntu usavuvukile that is why momamedi when motho qata o lemala immediately hlola ke ba bona be bolumana before ba yetsa nthongwe lengwe ba be ice purpose of ice go thibela ho ruwa kwana motho ska ba a ruwa ka mantso momamedi wa karata tse dintho o swaka kana go tse tlo thola re di attender se di qotsitse se di beile ditsunyana yo that is the problem. Hi Davi. Number 2, ready attend o tolo re ba tlo lokisa kana go e motho ena wa hao because ona le batho ba gona go khopa ka pele mo mamedi hona le batho ba gona go adjust ka speed you need to consider go phela le mofuta o jwa motho because ona le batho ba gona go adjust hona le batho ba sokola go adjust hona le batho ba sokola go khopa ha ke etsa mohlala so that mo mamedi a tla gona go understand re ke bolelang. Do you know that ona le batho ba gona go fita o adjust for boemo very quick. If umusukudisa, yeah, then holy 10 seconds, and then cautious. That person who is to adjust, very easy to adjust about well about over. And adjust for him or for her, or mukhutsetsa kapa wena o lokisa o tlo batata because yena o sa adjusting mo mamedi ke engwe ya dintho ba tshwantse ba ithute yona eng hona le batho ba adjusting very quick mo mamedi o gona adjusta le boemo if o mo sukudisa o mo lahla kapa o mo yetsang kapa o mo khoshitsa o sa mo tsotele o so o mo bella ka thoko so sa mo kgathalle that person would adjust very quick hona le batho ba gona go adjust and trainer ka pelenyana and mo mamedi ha sa fihle mo emombo whatever yo ka hlolang gore wa yetsa isa hlola sebetsa because o sa adjusting so batho ba tshwantse ba ithute le mefuta ya batho ba phela le bona gore o phela le mefuta jo wa motho ya pride ne jo re na le 2 months re sa bui yo re sa kopane next yo ke re ka lukisa o lukise o thotse tu wa ka motho e mong ke ena yo 2 months no e mong ke Novo ntate wa ka a se di wang ke nnete wa tsa ke ka la bongwe pride a thuse bophelo ntate ntwe etsa batho ba le pride because abantu banga ba le dichomi ba rata go qoqela batho dichomi ka life ya hao le so ntho ngwe e qala o change mo sna vono
so I get say before but ba pride ke yone ba pula e mong ke eno na mona o re dumelang bontate nna wa ka Dr Novi o dula a ntshetsa frustration ho nna mara a ba dula a kopa tshwarelo ho sane wa qala hape ke re ke qetella ke se sure hore this man o ntsa nrata ka pa jwang ke confused ho ba le o kwana le kwana I think ba tsotse ba yetse nako e proper ya tlo dilana le ntho eo. It's very important mamelo ka rata hore tse dintsa dintho le di etse nako e proper. Let's get la o bona forgiveness is nang cause or why we intend before I can forgive you. Runa accept forgiveness without or understand or what was the cause. Why we react so? And I'm going to forgive you. But please keep us understand why. So that we can deal with so it. That we must deal the cause. So that so kana go tsene rona re etsang re celebrate re ba excited when motho no baby go pontshwarele eng but o saka wa sheba and when o batla cause mo mama is very important. Ha o hloko rolwana wa mo jwetsa motho baby ke go tshwaretse mara he ke kopa please motho ke go bontlhoks why are you reacting like this with ala eng le batla cause. Yeah, all right. Ba bangata ho jwale ke hona ba ikutlang ho kena jwale are bona yaka ene ile ka tente no ke bua le wena e mabitleng jwale bothata kore o batla ho gutla ene nna ke shapo ka yena his pride must work on him ke utlwile yo ya e kai mabitleng e bula la puo jwale e balekile nkoko masichithe lo manje oh kapot pelele ya o re ho fedile ke lehlonolo dumelang motheo jwale Dr November ha motho a etsa phoso e one hangata ha o bua le yena ka yona ebe o etsa eka ke wena a phoso dula le bua ntho e lengwe a ntsa ipheta ha le bua be ke je ka kwena ke bona ke bontsha le wena mothanza yitsa ona le ntho batlo dulang ba di experience mo mamedi ntho to re shapang ke mefuta ya batho ba re phelang le bona kapa rona se o re leng sona batho ba bang ke bolela tjena na mamedi ka ratang ona le batho bao ko re njenje ha se motho ya nkang accountability ona le batho ba sanking molato mo mamedi a ratehang kore motho eno le ha a sana le molato batho a keke anga accountability ka molato wa hae rono ka nete mona teng kentse phoso ka bo madimabe batho ba tjola ba thuswe ke mang ka pamang ba thuswa ke bona a ntse ipona camereng a ba re diphatso tsa ba di a tshwana a senna ata senna o manki a mathi ngu athi into zabele nguziyafana ka bo madimama ke tse dintsa dintho and mo mamelo ka ratang well o motho a le jwal is ele seo a leng sona mo mamelo ka ratang yeno yena ha ke thusa ko wena o tlo thusa ke ntate modimo because ka bo madimabe batho ba jwalo ba tlo fidisa small every time and every time ha le bua mo mamedi bana le tsela ya o shifta mistake le mistake I shifte mo mamedi I tlise wena o bo feel guilty mo mamedi ke tso yona lenyalo la bobedi ke yena ke experience itse ha bohloko lenyalo la bobedi so there are people ba very good mo mamedi ka ratang ho shifta mistake ko re wena o no mo approach it or motho modimo ke na le problem e solo o tlo sala le guilty ko re kwa no tlo apologize at the end of the day it's hinting now but bajwalo you mamedi ka ratang when o batla mo convince o tlo when o batla mo approach ka mistake o tlo dula wena o limit if nka o jwetsa net ke lona batlo le malang until o understand o ke motho no tjena so to save yourself kana go tsena o hloke le room approach because you know or ntwena yo mo approach nka e tlo gutlela wena so sometimes to save yourself go re mo mamedi le alenge nxeba sitho njalo ngesixhosa re lo roba la ka liqiba diudu akuhlangele ngehliyo gore uthi ngecala
So ba jwa le mamedi ke se ba thusenya, you're just wasting your time. Yeah. Dr. Lovi, na bothata ba ka ke ho dula ke kgobua ka phoso tsa gale ebile ke leka o lukisa ke le mong ha ke sa tseba ke etse jwang ke pule ka mona ka Delsville. Hai ba nhlasetse jwale ba nhlasetse jwale ha o ro tshwara enana e nyametse o no re wa e tshwara. Kana jo Pastor November ke meme ka mo ka forensics ha ke tsebe ha go ga ke na mantswe o bua dinnete ka nako tsohle e ka dula o kene mo motheo ka nako tsohle he wa nkgothatsa ntho ba maikutlo ko re nna ka bua ha ke itse ha ke go ga ke na mantswe ke na mantswe ko bolele ko le bua dinnete hle bana beso ha e ga le bua hle ga le bua modimo ko ha hlonolofatse man ntse ko mametse man ha ke na mantswe hle ka le bua hle ke meme ka mo ka forensics feng e bohloko ke ena Dr. November o re pastor e beleng ha mosadi o dula a go gopotsa ntho tse fitileng ebile mosadi o shapa monna ke eng ka yena a o rwa ka mpela metswalle ya hae ebile a o shapa le family ya hae but every time a dula a o blella wa o rata but fela a dula a o shapisa ka family ya hae le yena e le motho wa diphoso mara tsa hae a sa di bone. Saying the spiritual mameli but I back ya more. Saying they are very spiritual because when about bananle back into is anger, when about bananle is anger is abnormal when a mamela karata and this spirituality but I back to back out on because I back to attend that scene. Then you kitilana let's on I can say mameli but take back out on mamela karata. One of the thing ere shapang was a kai le mamedi wa Moto FM. Re fall in love le batho not le di personality tsa batho re fall re rata batho ka se re se bona ba leng sona o rotiness matejwa o tlo utlela re kopane le batho re bua ka runa banna re tla re bua ka di figure tsa batho ngwana no pakile ha se ngwana no se batho mona bona ngwana o di kefe tsa gagwe and nthotsene mo mamedi ha se yana motho go phela the real person gulonga phakathi ke motho yana kare the personality ya motho. Number 2, basadi bona ba fall in love with the material things. Ubutelo na le cheltetle. So mubutelo ntirela anes yo ka bona butelo on spoiler. Because those are the things they re na hana ngore ke batho ba o re tlo phela le bona. Forgetting when mo mamelo for spoiling o ka spoilwa ke motho ya gopo ka tsile hlotse mo mamedi if o le motho a rata go spoilwa ya mataka mora spoil because most of the time re sheba dintho tse jwalo rona we don't take the personality about now personality about ka character ya motho ke tsane tse is either when re lwana ke tsone tse to re thusa go hlola dintho tsa rona kapa ke tsone tse to re thusa go ba worse or go situation se be worse re fall in love le the looks re fall in love le the material things tse batho bana le tsona forgetting gore motho ka go rekela koloi mara ba o sotla hona le motho ka go rekela koloi mara ba o sotla hona le motho ka go fund lot of money mara ba o sotla emotional spiritual mentally rena le batho ba sotlehang emotional marabana and everything because most of the time ba 40 in love with the material things forgetting or momami la kanata how to phela le the material things to phela le this person ya yetsa ndinto tse so that is why it's very important to consider personality ya motho that is why nna hona jole ke lenka decide now jole ka batla nyana khatla boraro ke ile ka re no ke tlo date ha qeting I'm going to date le motho re tlo nka nako re phele together now re bona I know motho a change but I cannot about in but ke focusing on personality ya motho because personality ya motho ke yone le thusa go solve the problem ka bo o hloleha because re thusa ke di personality ona le motho le personality ya good momamedi I reng when le hlaelwa ke di challenges personality ya be le thusa o dilana le di problem very easy ona le batho bana le a bad personality a small problem kabakala a bad personality momamedi bo thola re ke problem e worse o bo itsholo re why ne ke mo botsa potso simple or baby maro wa fihla bosiu o botse motho momamedi bo nyolwa ntho e nngwe na ke tsamaya doctor nako e re sile fela ena yona o tla maya we ba lena
ena yona tlama o a ke utlwe ena tlama o are ntate November nna ke blame my mother for the divorce of my baby daddy. Now it's been 12 years now ke le a single mom. Kopa umpolelle if ke le wrong, I'll never forgive my mom again. I want my husband back even though o tswelletse pele ka bophelo. Ena e bohloko ka o fitisa ntse tseng ke leng ka di utlwa ka ofela. Man I le nna ena robile pele tlo bua ka yona no tlo bua ka mama le kopa tsama yena ana bohloko ba tla re bua ka yona because mo mamedi ke batlo ba fa mantsana a reng if modimo ha o thusa o tsebe what is right for you, what is not right for you. If you are not good to make the decision for yourself, because at the end of the day, when you can't make decisions for yourself, it means you create an about the decisions. And Kabu Madima, each and every decision you about what you're born, Hasibo you born about pilang lead decision in, go not pilang lead decision you about to so that is why it's very important, Mumamidi, to know how to make a decision for yourself. Because if you can't make decisions for yourself, we are invite Mumamidi. Make help about Facebook Kamanta. Kere guys, I can better life in tack. I can better to get the decision. Allow me to make decision because I'm sober. So I can invite her for Pilombaka different Facebook. I can really don't tell or keep it down. No. Now, because if you allow people to make decisions for you, the decisions about to some udink, Kabu Madimabi, the Kamrauta the decisions and the Topilakwe. Petiles, Kababa Chadibao, a Kaba familiar, a Kababa Hotibao, and Kaman Tama, most about to today, but Pilaka the decisions as on Obon. Petil moment, no more attack is 073 202 9079. Kiabinya disa kidieta ka fela 073 202 9079. When I'm mamira ka reteng kala bohlano le nketsa le ke Frida Kibadi ntotsa tshebeletso tsa ka dikubong kana ena tlhokobusi hona page nya ka Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mamedi modimo le blesse ke rata motho mo etsa go tsenene ke mo mamela ka botri a re ke rata mo mosho go itse modisi Musima. All right, blabla wethu masitike senzile kwanele ngiyabulela Thokozela November. Hey man, disebenza kamnandi nawo. Hey! Ay. Masibona Masibona namntakwethu. Naku bishop sekhona.